لیلوز کچک کرده جگوند سیگرایا یه هرما کوچرانه. به پیشه که رادبه گوژند جواکا کردی ده جه هاتیه دورخستن. او کار چاکساز کرنا موتوسیکلانه. به کسایت که داگرتی جوین و باوری بخبات خوا رادبه. از خوندکارم رفع دهامه و اف 4 ساله منه از ویکاری دیکم از هم خوندن خوشی دیکم و از ویکاری جی دیکم اف تقریبا يعني كارم بو حمد شتي از دزانم حمد شتي تصالحينم و اف كار نبس خورتايا يعني تفرق تجودين برا كتش خوردا تنيا وجوجن بخواز به وي هر تشتي بك ومشروعك تشتغل يعني مهنك تشتغل تسري ودا هبه يعني تخوازه بكار هر تشتي بك خلا بالکش او کو مالباتا لیلوز جقی دوبندین د جواکه ده ین وی خبات جبوی جنه قدخه دکن رزگار بوا ورل پیشیا کچا خو ودکن هر وها لیلوز گهای آسته د وی پیشه خو ده بکدا دست خو بو اگرک ابوری و پشتگیری جمالباتا خوره يما كيف ما جيرتي ام هي فيدارن هركس ايرو مجال بده جنيه وك ليلوز بيشكتن وارتشيبي چه تصليح موتورا بي چه ترمبيلا بي هي فينا يعني رج جنيه هو اللي فكرنا جواتا مدى جبرجو جن نيفي مجتمع يمكن بريان هم جن غلط فهم كريبو بس نها ان شاء الله بيشكتن جنيه تشدبي وام قالك بي كيف جنيه يعني اختي جن بيش كيف جنات كنت يرو سازياده هالسلوكاتيت كي جواكي آباد كي تهرات جاي جن تفهم كده يعني ام تخوازي بيشكتم جنرال شيبي وملاطي ماجي جنيه بشجعيني نبكي عيب وعار الجنيرة في كاريا جبوی کولیلوز هیوین جبر فرح کرنا پروژه خو بجه بینه پیوسته کو ریخستن و سازین جه دور پشتگیری اوی بکن و او د بشاروجه ده سرکفتنن بالکش بدست بخا جیرو میتانی دنگ امریکا هرما کوچران